Hujkin prijatelji Saborac, brigadir Armije Republike Bosne i Hercegovine, zamjenik komandanta 4. korpusa. 1993. godine bio je na čelu koordinacije vojnih i civilnih vlasti u organizaciji jačanja odbrane grada. Prvi poslijeratni gradonačelnik Mostara, napustio politiku 2001. godine i od tada je direktor Centra za mir i multietničku saradnju naš Safet Oručević Safa. Dragi gosti, dragi prijatelji, ja sam pripremio jedan govor, pa vidim da je ESO, predsjednik Joba, odustao od govora i nije ga pročitao, nego je svojim riječima govorio. Ja ću ipak radi ovakve svečnosti i zbog naše organizacije pročitati jednu hronologiju događanja, s obzirom da smo to dužni prema svim našim saborcima Armije i MUP-a Bosne i Hercegovine koji su ostavili svoje živote u ovom gradu. Na današnji dan 1993. godine herojskom akcijom Armije Bosne i Hercegovine i MUP-a Bosne i Hercegovine deblokiran je ovaj grad. Prekinuta je opsada i spašen narod Hercegovine koji je jedva preživljavao bez struje, vode i hrane, protjeran u uski dio istočnog Mostara. Taj dan su strušeni planovi takozvane Herceg Bosne o hrvatskom stolnom gradu. Danas svi znamo da nam je bila namijenjena sudbina Srebrenice i nestanak. Sjećajući se događaja tih dana, ne možemo a da ne osjetimo danas onu istu bol, onaj inat, prkos, a nada sve ponos. Mostar je doživio dvije agresije. Spaljen i ubijen grad, pretvoren u prah i pepeo. Ubijani smo samo zato što se drugačije zovemo i ne podržavamo fašističke ideologije. Odmah nakon napada HVO 9. maja 1993. godine i početka opsade istočnog dijela grada, istaknuti borci i komandanti su vijećali u jednoj privatnoj kući i donijeli odluku o probaju i deblokadi. Najsmjeliji među nama ponudili su se da prođu kroz četničku teritoriju Debjelimića i Konjica i donesu potrebnu municiju bez koje se nije mogla izvesti akcija. I dok su borci na bulevaru ispaljivali posljednje metke, a neprijatelji nas pozivali na predaju, došli su sa konvojem do Mostara i municijom natovarenim na konjima. Nakon toga heroji Mostara, od kojih mnogi sjede u ovoj sali, krenuli su na čelu sa Hujkom i drugim komandantima u borbu na život i smrt. Grad je deblokiran prema sjeveru i spojen sa slobodnom teritorijom. Žrtve su bile velike i tih dana mostarski parkovi su pretvarani u šegitike. U isto vrijeme od strane zločinaca HVO počinje teror i zatvaranje Mostaraca u zapadnom dijelu grada. Vodili su i zatvarali svoje sugrađane nehrvate u logore, u podrume univerziteta i današnjih sveučilišta. Dogodili su se najgori zločini koji ljudski može zamisliti. Ne postoje riječi kojima se mogu opisati sve patnje naših građana protjeranih i danas rasuti po širom svijeta. Danas je jasno da nas je spasilo jedinstvo. Zbijeni redovi Mostaraca, Nevesinjaca, Gačana, Stočana, Čapljinaca, svih hercegovačkih Bošnjaka, kao i časnih Srba i Hrvata koji stali u odbranu Bosne i Hercegovine i koje niko više nije mogao razbiti. Nakon svega toga počinje mukotrpna borba za obnovu i preživljavanje, međunarodni status i investicije u Mostar, izgradnja porušenih mostova i mostova među ljudima. Teško je bilo graditi mir i procese sa okorjelim ustašama i drugim negatorima Bosne i Hercegovine, ali se moralo. Trebalo imati strpljenja, mudrosti da bi išli procesi jačanja države. I u tome smo bili i ostali čuvari ideje zajedničkog i multietničkog života. Božjom voljom na isti datum, 36.96. na prvim poslijeratnim izborima u Bosni i Hercegovini sa listom za jedinstveni Mostar, pobjedili smo ekstremni HDZ i odnijeli još jednu veliku političku pobjedu probosanskih snaga. Na toj listi bili su svi Hujkini saborci u borbi za Mostar. Bilo je to političko rušenje sna u hrvatskom stolnom gradu, opet zahvaljujući našem jedinstvu. Pokušali su zločinci i bezuspješno pokušavaju i danas
izjednačiti sve strane u ratu. Velika satisfakcija i olakšanje došlo su presudom suda u Hagu, koji je kaznio rukovodstvo te zločinačke organizacije na dugogodišnju kaznu. Time je došla istorijska potvrda ko je agresor, a ko žrtva. Pojedinci ovdje među nama dugo godina života su ostavili radeći na dokumentovanju haških optužnica i odbrani istine nakon završetka rata, da bi danas konačno doživjeli pravdu. Kroz ovih 30 godina Mostarci i jug ove zemlje nerijetko su se osjećali opravdano ili ne, prodani, napušteni, ostavljeni i nedovoljno shvaćeni od Sarajeva. Svaki put u ovakvim prilikama moramo poručiti da se niko ne igra sa Mostarom i Hercegovinom, da ne smijemo izgubiti ravnopravnost u miru koji smo stekli u ratu i poraću. Ne smijemo. Ako popustimo u Mostaru, izgubit ćemo Bosnu i Hercegovinu za kako smo se svi u ovoj zemlji borili. Vidimo da se danas jako pogoršava politička situacija. Nikad jače i gore poruke rušilaca. To traži odgovor hrabre i mudre političke odluke, političku mobilizaciju svih snaga i usaglašenu strategiju za izlazak iz krize. To traži veliku međunarodnu podršku, koja nam je očigledno nedovoljna. Iz ko zna kojih razloga, a možda i naših političkih grešaka u proteklom periodu. Svjedočim da smo imali međunarodnu podršku i puno saveznika u mnogo teža vremena i očekujemo od naših političkih predstavnika da uspiju povratiti status naše zemlje, naše ideje kakve zaslužuju. I na kraju, hvala saborcima i živim herojima. Mi smo generacija koja je položila svoj ispit u najtežim vremenima. Mi smo svi zajedno stvorili armiju Bosne i Hercegovine kao najveće postignuće nove Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kojoj smo opstali kao narod i koja je omogućila sve pregovore o opstanku države. Armija BiH je bila jedina priznata antifašistička vojna strana na paradi u Parizu, zastavu sa ljeljanama i nosio komandant Semir Ederović Lovca. Mi ćemo istrajati i nastaviti borbu, tražiti pravdu, posvetiti se svim projektima koji će sačuvati sjećanje na herojsku borbu naše armije. Sretni smo što sa nama sjede ovdje nove generacije, koje se rađaju ponosne na našu borbu i koji će znati čuvati naše ideje i našu Bosnu i Hercegovinu. Mnogi nam ne mogu oprostiti od neprijatelja naše uspjehe u odbrani i rado bi da se zaborave ovi datumi. Tako je to u svim ratovima i mi ćemo zato govoriti do pamtivijeka o borbi u Mostaru i zajedničkoj domovini. I na kraju još jednom hvala ti, Mito, komandante. Hvala svim komandantima, poginulim borcima i herojima. Vi živite trajno u srcima našeg naroda i svi ćemo na kraju ovih naših života opet biti zajedno u istom stroju. Hvala lijepo.